alamula diwuma engoma diwumira waise bantu kyabazinga baba waife buno obusoga bulaire olaga omubi tidirwa kutuka semuweine ku baba iwe muweine ku semuweine ku mama iwe muweine ku omulungi w'okulindirira omuyoyote munyene ya busoga eyakayaka isaife kyabazinga nsooka kusiima Lata His Excellency Yoweri Kaguta Ssebo utuyiriza kyabazinga webale nze kadabadde omuka azaalibwa Bukweri ekyalo Nabirere ndi Mwise Mulwasira mama Mwise Mena azaalibwa Bukweri munda ya Kakaire ntuusa kusiima Lata obusoga bulaire bano obusoga bulaire nenda diwume engoma diwale nenda diwale engoma diwume nenda diwume engoma diwale nenda diwale engoma diwume Zangwine ku baba iwakuweine ku zangwine ku dada iwakuweine ku zangwine ku senga iwakuweine ku zangwine ku koja iwakuweine ku kubeina kulengere zangwine ku baba leka diwale bongwine ku baba leka diwume diwume engoma diwume diwume engoma diwume diwale engoma diwale diwale engoma diwale kasito owulira diwuma obusoga bulaire kasito owulira diwala gaise bantu ali ku ikonero kasito owulira diwuma gaise bantu tumwaniriza kasito owulira diwala gaise bantu atulinzeeku diwume engoma diwume diwume engoma diwume diwale engoma diwale diwale engoma diwale Neisano ery'amaani tuboneraga tusangaire baba tusangaire ino tusangaire tuli bankalino yenda twesinino olaina ifano busoga kinguma eyatowa olwekira nekikikola otweyimenga musoga tebenkerenga ensenense bankalino yenda twesinino olaina ifano busoga kinguma eyatowa olwekira nekikikola otweyimenga musoga tebenkerenga ensenense tijja kubayikiriza buyigirize kuti amalansi nga timukunkumwire ku migongo kulaga isanu okujanira ku baba Ssebo DJ dakika 2 donka.
eno yoli kubona wano ngate eno erikola ndowooza pasenti kyeyo era abantu abo bakwenda ino era nze bampeesa idembe okola emirimu gyo baba sebo. Tiimu yabaleseeyo einuma eidafu n'obubaka kubanga babaire walala nga bategeka okusobola okuyida ku meeting asho. Abantu bano baba bakoze emirimu mingi titusobola saino okugirambulula egitali jangeri ndala. Sebo mwami mwogeza nja kwebaza kulwa tiimu yona kuba niwo spearheadinze ekintu kino planizi nganjira ku munkiiko daibwedde babaire nga bandetamu balina kamaala baba okukukyalira abakulu bano era omukulu emusa kyogeireku bali kwenda kafuuke kalombolombo ka buli mwaka baide nga bakulinga kuniga dibadakiika 2 baba baida kuirayo nga bafunye kabiri amaani amayaka ere baraifa balokole bageta mafuta era olwaleero ndowooza banaira yodawulira ekitaba mu busoga muno baba abakulu bano bakola emirimu mingi nenda okweyizaamu amaani niba nange betukola emirimu mu education era baba tukukakase nti waire ku national levels ebibuuzo olwisi biraga nti ti birungi aye ate ku ground abantu abo buli muntu abisa results are not so bad as they are predicted at national level era ife twewuunyanga bwewuunye awandi because buli omu ali kulafubana okuboneka nti ebintu biba birungi. Alata wange ndikusaba ino Katonda olwisano lyendi nalyo olwa record eyo etajja kuvaawo ng'olwaleero lunena ku mwezi 2 omwezi ogw'omwenda omwaka guno omwezi ogw'omunaana nti tuli wano Katonda mpa amaani n'ebigambo ebirungi era twaselektinze ino ebigambo bino abaana bo bano abawala n'abalenzi otusula ku mitima era twidye kukubonako era mu ripooti ya ifeno newankubaire nga tuyinza okubaamu ne challenges yetuli aye ife olwawo nekituleese lata kukwota era twenda kumakinga sure nti byona ebituvaamu baba bibe birungi byerere akitundu ekitegeeza nti Association of Secondary School Head Teachers of Uganda kino kiviirala ku district obukulembeze kula amasomero gaife green aga kiragala tusomesa abaana okulima emmere twasomesa abaana obuwangwa nga kye tuli kunoonya nti obuwangwa n'ennono bitasaanawo twenda kukusaba baba nti nga bw'otuuka eitale kali kyeno kidda kunuma ino singa mu curriculum twongerayo amaani era bwoze lyongeramu nti mbye tusomesa mubeemu ensonga ezigemagana ne culture kibe nga it is a must nga n'omuntu azira mutima yena azira kyakukola yatekwa kukikola. Lata twenda kukwebaza olw'ebintu by'otuuseeko mu busoga muno iwe ni maama aye twenda okukwebaza n'okwebaza Katonda bwewakola decision n'ojja n'otandika okusoma PhD abasoga kituwaire isano lata waife weebale kutukulembera ng'oli baba akolanga ekyokubonerako emiti gyo emito lata wange gisomeseibwa okukola emirimu era nenda kwebaza Katonda nti new curriculum ene giro okwida ngeri kukoopa bibyo kubanga oli kusomesa abaana skilling right from primary. Ku nsonga eno twenda okwebazawo kitiibwa mukaire waife alitwala Kadaga mama waife twenda okwebaza Dr. abali wano olw'okuspearheadinga ensonga eyo aye nga ate abaana bano baana bagezi aye twenda okukwebaza bw'owaayikiriza n'ogaba bursary schemes n'okwebaza abakulu b'amasomero bano okuba nti twawulira omulanga gwa baba twaba nga tuli kusomesa abaana ab'eiwanga lino. Twenda okusosowaza Professor Muhammad Lubega twenda okusosowaza muwala wo Nantale Nasabu. These two people ku nsonga eno mikwano gya secondary eri amasomero baba agali obubi twenda kusaba nti yoje eyo oyongere
okulobinga okubona nti amasomero gaife gongera mu embavu. Ebyo endegeresa mu Busoga generally baba byakyuka. Busoga yasembanga basebo ni banyabo tuli ku mutindo baba. Era tuenda kukusaba okubirize buli Musoga abaira asomekeza abaana outside Busoga bayiza abaana kubanga baba ekiriwo kiri nti abantu bakali mu endowooza abandi nti buli mwana Musoga ajja mu isomero eriri outside Busoga. Ensonga eyo ejja kutuyiza inuma kubanga twida kulowooza nti amasomero agandi gakola bulungi ate ng'ekyamazima kiri nti tuli kutola abaana baife cream kale twabatwala outside Busoga. Ayi wene by'abaana b'obidhi olise byetwika bayinza okuba nga tibijja mu maiso ga baba. Aye twikirize mu mutima mulungi mu maiso go oba tunabitaye baba pyesi oba tunabitaye maama w'ebyendegeresa tutuuse ebintu byaife. Era kansabe tiimu engoma diwumira waise bantu kyabazinga baba waife alimu kyebalamula diwuma engoma diwumira waise bantu kyabazinga baba waife buno Busoga bulaire olaga omubi tidirwa kutuka semuwene ku baba iwomuwene ku semuwene ku mama iwomuwene ku omulungi w'okulindirira omuyoyote ya Busoga eyakayaka isaife kyabazinga nsooka kusiima Lata His Excellency Yoweri Kaguta Ssebo kutuyiriza kyabazinga weba omwana gafuna first mu P7 wafuna 4 oyo tagwana kuba Busoga oyo alina kusala Nairo owe 15 16 n'omusobyo oyo gwakoba ati oyo ajembula muti oyo aje Busoga hayi oyo aje Iganga hayi oyo aje edye waiso wabako eikaliro okujja ne 15 edo 16 kai kunkomerero we yagana to omwana oyo afune first grade mpano gosuuta okusomesa nani eyatwala ina omwana nafuna 3 none yatwala 16 omwana nafuna era 3 osuuta kwani obusomesa nzege mbanje kugaba kirabo ngabire yatwala 15 namutola mu first grade era seba baba abo bebasuuta ati babisa 100% era batwala Luisi 100% tikitera kuba Luisi kiba 70 ayi nga batwala 100% first grades kayo kuba oti sate dajirega tuligalala asa tugajirega nigatafuna. So Prime Minister antumye okubebaza nti bana musomesa era abebaza olw'okufungiza kuba bale gedi bampya gedi bansuku n'olede yaya imbati badi kuba ayenga gajja ku district gajo omukolo weguli abaana bakumba balaga support eri obwakyabazinga mukyogeire gano timuida kuidanga buide gano buli mwaka ayo lunaku lwe munawuliranga lwebeta kyabazinga de muide nga tulukuze werubagano muide neyo ku district mulukulizeeyo abaana baje bakumbe nga balaga support eyo bwakyabazinga mwikiriza era nengaleedo. Ensonga eyindi nti ali kusaba buli isomero libemu ebendera eyo bwakyabazinga diriyo wanji buli isomero libemu ebendera n'ekindi ku assemblies olwemba Busoga Anthem lwembebwe abaana bakulenga baidi enono yaibwe kuba ebigambo ebiri mu lwembo olwa Busoga bingi
omuntu wabigulirisa buulise niwe obigandikira bwa mwana n'omala n'omubuuza ebibuuzo ndowooza ne ebyobulamu. Baba nga bwe wawulira twatandika okuwandiika National Development Plan ey'okuna. Tutambwire ebitundu bingi ku bintu bye tuvumbuire nti amasomero go ag'ebusoga galina challenges edifaanana okusomoozebwa okufaanana. Aye amasomero go aga primary schools kye twasinga okwagaana nti tooyi edisinga ndiduvu. Kyatwewuunyisa ino nga ate budget eda districts timubaamu priority eyo ey'okuzimba oba okwemputinga toilets. Ekintu ekindi kyenenza okuloopera nti mu magombolola go 118 twavumbula nga 40 gaziramu masomero ga gavumenti nga ate waliwo poliisi eyo era tuli kujja kukisoosowaza olw'okuba nti gavumenti yasalawo nti buli gombolola libeemu at least essomero erya gavumenti. Ekisembayo kye tuvumbwire nti mu miruka gyo 578 emiruka 34 gizira isomero lya gavumenti erya primary. Ekyo mutabanewo Hamisi Mugendawala omuyise musuubo okuva ekananage mu maka ga Muteekanga. Webale ino. Ndijja kuzisa Lusoga kubanga basinga mwogere Lusoga ate muli basomesa balungi. Kantwala omukisa guno okubebaza okuba nti olunaku olwaleero twaganaine ate nga mwidye mu bungi muti. Muvire mu bitundu eby'endawulo mu Busoga n'ebitundu ebindi. So ndi musanufu ino nti abandi bembaire mpulira buwulire nga bakola emirimu kamala mu Busoga leero tuli wano nabo. Mwebale ino era ndyebebazaako enswiso okubona akolero akwebaza okuba nti abantu bulido bempulira abayambye Busoga ne Uganda okutwaliza wala mu byendegeresa leero muli wano mu bungi. Mwebale ino. Mbebaza emirimu egy'endawulo gye mugire nga mukolero bwakye bazinga wano muli egy'okutumbula ebyokusoma n'egindi egy'okuyamba abantu baife mu bitundu bye muwangaalira kubanga egisinga tugiwulira ate era mukoze emirimu mingi ino. Olw'ensonga eyo mbebaza ino ak'enswiso. Nayongera okubebaza olw'okusomesa ba Musaayi Muto kubanga n'abakulembeze baife abaduuzi mwebale kutamba biseera byaimwe kutamba biduubo kutamba mpiya n'okutamba professionalism mu kubeegeresa ebintu eby'endawulo. Nayongera okubebaza kuba basinga wano muli bakulu olw'obukulembeze obukalamu bwe mukoze mu masomero ye muwangaalira okuba nti mukulembera abasomesa abandi n'okuba nti mukola emirimu mingi mu masomero ago kubanga agasinga era nimwe abagiire nga mugawanirira. Tusiime emirimu gyaimwe egyo egy'endawulo kubanga we muzira twida kubanga tuzira basomi bakalamu. Kubimu ku bisinza okunzanusa olwaleero n'ensonga ya unity obwegayisi nti mundaze nti muli kitole kubanga mbaire TD nti muli mwambrela ndala nti musobola n'okuba wano muti mwaba very free mwawaya bulungi ate era mwatambuza emirimu egy'okusomesa abaana n'egindi bukalamu. Ekyo kindaze nti muli bantu bawulize eri obwakye bazinga muli bavunaanyizibwa
ate era tuli bantu baikaikamu mwebale ino kuba ekyokuboneraku era nayongera okubebaza olw'emirimu egy'endawulo gye mukolera Obwakyabazinga bwa Busoga nga n'omuli bursaries ne scholarships demugire nga mutuwa ku different levels okusobola okusomesa ba musaayi muto n'obuyambi obw'endawulo bwe mukoze. Tuli basiimu era nga permanent secretary bw'abakobye timutatuula okwo wabula mwongereku bongere nti mwe kabiri emirimu mugigemeka na bwala. Mbebazaako enswiso olw'obuyambi n'ebiduubo bye maatuwa mu Busoga Royal Wedding. Twasiima ino, twasiimira irala. Era Kibumba abongere enkabi. Ensonga edisinga badogeireku so tiida kuba na bingi byakwogera okutulako okwira mu okubebaza olw'emirimu gye mukoze nga mutambulira walala muzungu kyayita collective responsibility n'okubebaza ebirabo bye mutuleetera olwaleero nti era Kibumba abongere mu amaani mwongere okukola emirimu egy'endawulo. Ife ng'Obwakyabazinga we are an open door especially ku nsonga edigemagana n'ebyenkulaakulana, so mutakoowa okuba nti mugemaganira walala niffe okusobola okutuusa Obusoga mu buntonje. Bendeza engendo ennungi ewala n'okumpi ye muviire era nibe muleseeyo bona bona obatulamukize. Kibumba abawe enkabi. Busoga okwisanya na I think that is the last. That is the last. Good. No.